Sinibingelele sinamukele onibingelelayo uBhenkosi wakwaMbatha. Namhlanje ke sizokhuluma ngesihloko esithi uNkulunkulu unguMoya, uNkulunkulu KaSuye uMuntu. Angihambi ke ngedwa nokho, ngihamba nabafowethu lapha uGoodman Manqele, ngihambe noVusi, ngihambe noNzingeko Zwane. Sinibingelele sinamukele bafowethu egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabingelela nathi. Yeah. Lapha ngithi siphethe isihloko esithi uNkulunkulu unguMoya, uNkulunkulu KaSuye uMuntu. Ngifisa sivezele abantu uNkulunkulu enguMoya, uNkulunkulu engesiye uMuntu. Uma sivezele abantu uNkulunkulu enguMoya, sibaveze lana abantu ukuthi uNkulunkulu unguMoya, sibavezelela ukuthi abantu bekwazi kusasa ukuxhumana naye or bekwazi ukubona ukuthi kufanele baxhumane naye kanjani. Njengokuthi nje ngoba enguMoya abakwazi abantu ukuxhumana naye bese enyameni, kufanele ukuthi ukuze bekwazi ukuxhumana naye mhlawumbe beshifte from inyama beshiftele ekuthenini babe kuMoya ukuze bezokwazi ukukhuluma noNkulunkulu ngendlela abazozwana nayo ngaye. Kuningi ke esizokubheka ngaphansi kwesihloko esithi uNkulunkulu unguMoya, uNkulunkulu KaSuye uMuntu. Ngeke kwethule konke manje, kodwa nje isikhathi masiqhubeka silokhu sixoxa ngizokwazi ukuthi eminye imibuzo ngiyibuze, okunye ngikuveze esizokhuluma ngakho ngaphansi kwaleso sihloko leso. Asithokoze bese ngizwa ukuphawula kwenu bafowethu, mhlawumbe nokugcizelela, nokufakazela, nokuqinisekisa ukuthi yebo kunjengoba isihloko sibeka ukuthi ke uNkulunkulu unguMoya, uNkulunkulu KaSuye uMuntu. Ngezwakala mfowethu, ngezwakala kakhulu. Yabona nje engakusho nje mina ngalesi sihloko mfowethu, mawuthi uNkulunkulu umoya. I understand uma ubuka izwi lenkosi lonke, I think uNkulunkulu into azama ukuyiveza from generation to generation yilo ke ebantwini ukuthi umoya. You understand? Uma ngabe ubuka from my generation, from abo David, izinto bebazenza, they trying to relate noNkulunkulu ngento zenyama. uNkulunkulu ezama ukubabonisa along the way ukuthi no uze kwenye indawo uzofuna ukumakhela ithempeli lapha azohlala khona. No David, ungakhela kanjani ithempeli? Ubheka ubukhulu bami, izulu liyisihlalo, umhlaba uyisenabelo, ubukhulu bukaNkulunkulu. Yabona? You understand? So even noma sithi umoya, ngiyacabanga ukuthi ababhali bamaBhayibheli ukuswela amagama ongayisebenzisa ukuexplain lento uNkulunkulu ayiyo, because like it's beyond ukuba ungathi nje angaba umuntu, ongaba nje umoya, sengisho nje umoyana yena nje uqobo lwakhe, because ikhona eminye imimoya, we can't compare him naleyo mimoya. You understand? So iyo nje into engayaphawula ke. Uyakhumbula uma ngabe ihlangana nomama wesifazane waseSamaria. You understand? Like bekuyiprocess, bekuyiprocess noma bekuyindlela yokwenza izinto from abantu ukuthi bazama ukurelate noNkulunkulu. Ke ngenza lokho uNkulunkulu wakhe ngenzela lo, ngenza lokho for uNkulunkulu. So bona amaSamaria bewaya entabeni thizeni for ukuthi aqhumane noNkulunkulu. AmaJuda bona believela ukuthi iJerusalem lapho uthola khona uNkulunkulu. But uJesu uthi no, uNkulunkulu unguMoya, uNkulunkulu umoya oxhumana noNkulunkulu noma for wena ukuthi urelate nayo, fellowship nayo, is only emoyeni. Yes. Uma sibheka nje izwi likaNkulunkulu nami ngingene la, uNkulunkulu awukwazi ukukhuluma or ukuxhumana naye vele usenyameni. Uma ubheka, I think uma ubheka nje isihloko sisodwa, uNkulunkulu umoya, then uma uliqala lelo verse lithi ke uNkulunkulu unguMoya. Njengaloko umoya, so bonke okufanele ukuthi babe bakhulume or baxhumane noNkulunkulu badinga ukuthi babe kumoya. Noma ngabe uyakhuleka, noma ngabe uyahlabelela, noma ngabe wenzana, awukwazi ukuyenza usenyameni. In other words, kusho ukuthi thina esesikholwe noma kuNkulunkulu siyayiqonda kangcono into yomoya. Uthi ke uJesu before wazohamba, lithi iBhayibheli uthi hambani niye eJerusalem, nifike lapho nilinde lisethembiso
sikamoya. Then lithi iBhayibheli uthi uJesu lapho ningasuki ningakamukeliswa. So kusho ukuthi la asikhulumi thina singakatshelwa ukuthi asikhulumi. Usitshela umoya. Umoya is there ukusitshela. Umoya is there ukwenza yonke into. Asisuki umoya ungakasho asikhulumi even umoya ungakasho lutho. So lento kamoya kaNkulunkulu into nje ukuthi nje kahle kahle kwathina kumele si understand ukuthi before sikhuluma ngalo uNkulunkulu thina self sidinga ukuthi nathi sibe kumoya. Hayi kezwakala madoda. Yeah, sikhuluma indaba enkulu lapha. Ezijule kakhulu. Indaba enkulu lezi sikhuluma lapha ikamoya. Yeah, ngiyavuma madoda akithi. Mina ngihlushwa ile evezwe umfowethu uMthongo. Le uthi umfowethu uJesu uhlangana nowesifazane waseSamaria. Uma bexoxa ukuxoxa kwabo kunengcenyane esizoyicaphuna. La khona owesifazane athi ke usho kanjani ukuthi mangikuphuzise lokho wazi ukuthi umJuda nomSamaria ngabadlelane. Then kufika khona la aveza khona la wesifazane ukuthi ke thina la entabeni intaba lesayinikezwa ukhokho uJakobe ukuthi ke la okuyila khona sizoxhumana khona noNkulunkulu wethu. Kunina ke nithi ke kuseJerusalem. Then bese uJesu aveze into yokuthi ke isikhathi siyeza futhi yiso namanje. uNkulunkulu unguMoya. Isikhathi siyeza la khona okufanele ukuthi abakhuleka kuye bakhuleke ngomoya nangeqiniso. Ngibheka leyo ukuthi ke ivela ngoJesu lento. Umhlawumbe bengavela ngoPaul, bengavela ngoPetru, bengavela ngabanye abapostoli, kodwa uJesu oletha indaba yokuthi ke uNkulunkulu unguMoya. So kubalekile ukuthi siyithathe mhlawumbe ngoba ivele kuyindodana. Kukhona la indodana khona ethi kuPetru, uma ngabe ethi uPetru wena uyindodana kaNkulunkulu ophezulu, ethi ke lokho akwambulelwanga inyama negazi uNkulunkulu. Manje nakho lokho kokuthi ivele kuJesu le ethi uNkulunkulu unguMoya. Lento lena kukhona la uJesu athi khona akayikhulumeli khona ngokwakhe, zonke izinto ayikhulumayo uyikhuluma ezithatha kuBaba. So uma ngabe ethi uNkulunkulu unguMoya, obviously ukuthi isuka kuBaba le. Isuka kuBaba ukuthi avezwe uBaba njengoMoya. Mhlawumbe ngikunikeza ithuba Mthongo uPauleke ukuthi ke ungathini wena ngokujula kwalezi indaba la khona sithi khona uNkulunkulu unguMoya futhi uNkulunkulu KaSuye uMuntu. Yeah, asibingelele. Uyi good man lo. Kodwa ke odumele kaMthongo. Esithakazelo kwesawo manqelele esekhaya. Siyabonga angiye nami la kwekamoya noNkulunkulu. Ngoba lento kamoya ikhona kusukela uNkulunkulu edala. Uzoyibona ukuthi akusiyo into yamanje, into kamoya. Engikubukayo ukuthi okwenza ukuthi mhlambe kubantu ifike isivela ngoJesu uma ivela kubantu, but it was there nasekuqaleni. Uthi ke uNkulunkulu uma ezodala umhlaba, lithi ke izwi lenkosi umoya kaNkulunkulu wawukhona kodwa wehla wenyuka phezulu kwamanzi emhlabeni. Umoya kaNkulunkulu uma ukhona wehla wenyuka phezulu kwamanzi, uJesu Kristu kwayena uqobo ngezwi lakho uNkulunkulu, ngoba lithi iBhayibheli uJesu Kristu uyizwi likaNkulunkulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma yena himself, kodwa ukhuluma ngezwi elikuJesu Kristu. Athi kuJesu Kristu wayekhona ekuqaleni engulizwi ekuNkulunkulu futhi enoNkulunkulu. So before uJesu uNkulunkulu azothakadale noma ezokhuluma ngayo mayedala, umoya oyingcwele wawuvela ukhona lapho ukaNkulunkulu. So into eyenziwa umoya, uyazi ukuthi umsebenzi owenziwa umoya ngalesikhathi wakuyini? Umoya wawulungiselela uJesu ukuthi uma ezokhuluma izinto azoyikhuluma zizwakale futhi zenzeke. Kusho ukuthi asikwazi ukukhuluma izinto zikaNkulunkulu singenawo umoya kaNkulunkulu. Asikwazi ukuthi izinto azenzeke thina abantu singenawo umoya lo kaNkulunkulu akade ekhuluma ngawo ekuqaleni ngoJesu Kristu uma ngabe edala umhlaba. Ukhona la khona uMaria kufika kuye uGabriel ingelosi kaNkulunkulu
uma belokhu bexoxa indaba yokuzaleka kukaJesu akabuza khona uMaria ukuthi ke we Gabriel ngelosi kaNkulunkulu kuyokwenzeka kanjani ke lokhu ungayazi indoda impendulo ivela ithi ke kuyokwehla umoya ukusibekele bese kuyenzeka kusho ukuthi ke kungaba khona ukudideka ngokuthi izinto esifisa ukuthi ke zenzeke kwele kamoya noma esifisa ukuthi ke zenzeke lapha ekukholweni usizibuze ukuthi ke ziyokwenzeka kanjani izinto kodwa uma kwehla umoya siyathola ukuthi ke zikhona izinto ezikwaziyo ukuthi ke zenzeke zibe zikade zingenzeki ngokubuka kwemiqondo yethu ngokubuka mhlambe kwe-carnal mind yethu ukuthi ke hayi lezi azikwazi ukwenzeka kodwa uma sesifake umoya phakathi ngoba ithi ngelosi kuyokwehla umoya kaNkulunkulu ukusibekele bese kuthi okuzozalwa impela mfowethu kube kuzobizwa ngokuthiwa umntwana kaNkulunkulu impela mfowethu yazi noma sesibuka indaba yesiphambano you understand you know most of us isiphambano sisithatha silimita ekuthenini ukuthethelelwa kwezono kuphela kodwa ke uyakwazi ukuthethelelwa izono kodwa still ungabe nomoya understand you know as far as God is concerned usindise wonke umuntu but emhlabeni but akusiwo wonke umuntu ozothola umoya oyivumile insindise and then athola umoya you understand so isiphambano mfethu like makachaza kwezinye indawo uMapostle Paul ithi because isiphambano kwabethelwa imisebenzi yenyama kwabethelwa umqondo you understand kwavuleka isango understand ukuze singene kwelika moya sikhona ukurelate noNkulunkulu sise emoyeni uyayithola mfowethu lithi izwi lenkosi because sesilapha ngisho ebuthakathakeni bethu asikwazi thina ukukhuleka isho njalo izwi lenkosi lithi asikwazi ukukhuleka but umoya sinawo umoya himself yena uNkulunkulu himself ephila kithi understand uyasikhulekela uyasinxusela ngokwentando inkosi yezulu uma sibheka ngaphambilini umthongo ke wakhuluma ngokuthi ekuqaleni umoya wayekhona akaqali manje ngalesikhathi uJesu amveze ngaso ukuthi ke uNkulunkulu ungumoya uma sibheka ngaphambilini kuvela ukuthi ke umoya bewehla wenyu ubasebenzisa abantu kahle kahle bewuvisita kuthiwa ke uSamson kunesikhathi la khona umoya wawufika khona kuye ashaya abantu ngomhlathi wembongolo ngendlela emangalisayo okungeke kwenzeke hamba yedwa bewehla umoya ongcwele bese ubuyela kuBaba emva kokuba usumsebenzisile athi ke uJesu ke ngizothi mangifika kuBaba nginxusele omunye ngokuba uNkulunkulu eyindodana uNkulunkulu indodana ewumuntu ebantwini akakwazi ukungena enhlizweni yami ewumuntu angena enhlizweni kaVusi ewumuntu angena enhlizweni kaMthonga ewumuntu kudinga ukuthi uJesu abuyele ahlale ngawo sokunene sikaBaba amnxusa uBaba ukuthi ke Baba thumela omunye ozohlala nabo ngoba umoya ongcwele wethenjiwe ngeimpilo zethu ukuthi ke angeke baduke behamba naye umoya ongcwele athi ke thumela umoya ongcwele ukuze wona uhlale kubo uhlale nabo lento yokuhlala kubo uhlale nabo ikhuluma into yokuthi ke uyangena ngaphakathi umoya ongcwele asize wena but then uma esehleli nawe usiza nabantu aba around wena mhlawumbe singathini ukubheka nokucacisa le yokuthi ke before ubekade vakasha ebasebenzisa abantu njengoHezekiya kuthiwa ke isandla sikaNkulunkulu samkhipha ngomoya waya esigodini samathambo omile kwasebenzeka lapha esigodini samathambo omile ngesizathu sokuthi ukhishwa umoya ubanjwa umoya yonke into eyayenzeka lapha na akwazi ukuyenza yenziswa uNkulunkulu wayeyikhuluma nomoya ukuthi umoya umtshele ngoba sisho sithi uNkulunkulu umoya umtshele ukuthi profeta phezulu kwamathambo uyabona ukuthi ke wawumvakashele ngaleso sikhathi wakwazi ukwenza izinto kodwa futhi kuvela ukuthi wawubuye
ubuyele kubaba abantu basale ngabodwa mhlawumbe ukugcizelela leyo ukuthi ke useyakwazi ukuhlala nathi manje and mawuhleli nathi suphatha kanjani ukuze mhlawumbe singadukelani nawo or singamcasuli or singamcunuli umoya ongcwele njengowethenjiwe ngeimpilo zethu. Okay, mhlambe ngaphinde ngizophinde ngibuyele kule ndaba engiqale ngayo ukuthi lento yokuthi simamukele iqala ukuthi simamukele yini lo moya qala cause kuyenzeka ukuthi ngithi ngithe mina lathi izwi lithe singasuki lo moya ongcwele engakafiki so into eyenza ukuthi siphinde sihlukane nalo moya it's because sisuke umoya ongcwele ungakafiki. So now sihamba simbamba endleleni njengabo Hezeki aphinda sinyamalale ngoba lapha sisuke lapha lo moya engakafiki. So iBhayibheli liveza ukuthi laba bayolinda eJerusalem lithi iBhayibheli kwabonakala umlilo ekhanda lomunye nomunye ebona nomunye kodwa engayiboni ukuthi there's something eyenzeka kimi but kodwa bebonana ukuthi kukhona into lithi iBhayibheli khona lapho kwafike nezilimi kwashayana ngezilimi konke yabona kusho ukuthi umoya ongcwele wafika phezulu kwalabo bantu. Kusho ukuthi ke lento yenzeka ngokuthi silinde until afike umoya ongcwele. Ngithe mina angeke size sikhulume engakasho. So into yokuthi umoya ongcwele aphinde asishiye endleleni ilento yokuthi sisuke yena angakafiki kithi sihambe simbamba ngendlela aphinda anyamalala aphinde inkinga yethu ukuthi sheshe ukuze abambeke uhlaleke nawo nomphela ilento yokulinda moya ongcwele kufike into mawukhuluma ngokuthi ke kulento yokulinda eJerusalema ukuze nembathiso kukhona izwi likaNkulunkulu la lizothi khona nizokwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile kini nibe ngofakazi bami libale ukuthi ke kusukela eJerusalema libale indawo eSamaria kuze kufinyelele umhlaba wonke kulento yokuthi ke niza ukwamukeliswa amandla. Uyabona ukuthi mhlawumbe ungayiphendula ngayo le ade ngiyibuza yokuthi ke senza kanjani ukumaintaina ukuhlala komuntu nomoya ongcwele ukuze mhlawumbe bengadukelani or bengacunulani. Kukhona into evelayo ukuthi ke niza ukwamukeliswa amandla kusho ukuthi kumuntu bukhona ubuthakathaka why kumele umuntu amukeliswa amandla uma sekufike umoya ongcwele. Umoya ongcwele mukhulu kufanele ukuthi mangabe umphethe kube ukuthi umphethe unamandla okumphatha ngoba uma umphethe ungamukelisiwe amandla kungaba nenkinga yokushiyana kwakho naye endleleni. Angazi ukuthi mhlawumbe ikhona indlela esingayiqhuba ngayo ukugcizelela nokufakaza kuleyo ndawo leyo ukuthi nje niza ukwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile kini futhi singayiyeki nayo le ebengithe asibheke ukuthi ke mhlawumbe omunye umuntu ekhaya engathi usizwile sithi ke sidinga ukuthi umuntu nomuntu amukele umoya ongcwele kodwa uma sengimamukele ngiyini nani ezongisiza ukuthi sihlalisane nalomngane ngoba phela umngane omusha lo bekade engekho empilweni yami uzwana nani kanti umoya ongcwele yini angazwani naye mhlawumbe singabheka sibuke lapho. Yebo mfowethu just nje ukugcizelela ngazi kuzoba ngi-answer i-question yakho but ke la igcizeleleni ne njoba uthi ngaphambilini ubeyivakasha but maye sesihlala naye engunaphakade yabo lisho njalo vele izinto sifuna kwaphezulu lapha impilo zethu zikhona understand sine connection okwaphezulu because of umoya oyingcwele manje lithi izwi lenkosi akusaphili thina but sikuphila yena. Understand ukuphila sikuphilayo manje sikuphila by the faith of Jesus Christ sikuphila ngaye. You understand maye umbuzo wakho uthi how do we keep the relationship going? You understand we keep the relationship going by ngokwazi first by knowing you understand ukuthi singabobani. You understand by knowing ukuthi umoya ongcwele uphila kithi. Understand by knowing ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ibambile ayithula amagama uyinkosi nomsindisi. Most of us siyakholwa ukuthi umsindisi but ukuthi inkosi understand siyakusho nje ngomlomo but ngabe uyinkosi vele
owner phela Lord but this lungs is Lord kusho ukuthi owner ingabe uyi-owner yempilo yakho ngempela na understand so like masingahamba lapho understand sinayo ke leyo nkinga singakhona ukumaintain ukuthi uyinkosi lokho sikuvume futhi understand ukhumbula abazalwane baseKorinti the problem akekho abazalwane abahluphile ebandleni ezweni lenkosi bakhona abahluphayo bathi ebandleni sengisho emzimbeni kaKristu njengebandla laseKorinti lithi uthi uPaul maKorinti 5 Corinthians 5 uthi lana kukhona kwenza khona nokungenzeki ngisho kwabezizwe nina ubufebe benu bukwenye level kwelinye izinga ngisathi way ukuthi umuntu uyakhona ukuthi alale nomama wakhe umngababa understand apart uMaster Paul asimtholi mangikhamba kwesikhathi ababiza ukuthi mbolile ninjani but uthi anazi na ukuthi imizimba yeni ithempeli likaNkulunkulu anazi nina ukuthi niningcwele anazi ukuthi nina ninomoya kaNkulunkulu himself uphila phakathi kwenu understand so see how do you keep the relationship going by knowing ukuthi uNkulunkulu uphila phakathi kwakho and you acknowledge lokho yeah kusho ukuthi mhlawumbe uma esho kanjena Mthonga ethi efakazisa ngale yabaseKorinti mhlawumbe to keep the relationship going between umuntu nomoya ngcwele uma esemamukela mhlawumbe singayifaka le yendlela ababenza ngayo ekwelinye izinga uPaul ayebakhuza kuyo ukuthi ke akusifanele exactly ukuphatha imizimba yethu ngalolu hlobo exactly lokuvumela ukukhanuka ngoba thina sazi ukuthi emqondweni wethu umzimba wethu uyithempeli likaMoya impela yeah impela imizimba yethu iyili thempeli ngoba uyabona lento kaMoya ukube kuyenzeka abantu bebezoyithatha serious indaba kaMoya ngoba ikhona into eshiwa uJesu uthi ke uMoya yiwo ozosifundisa usho ukuthi singenawo uMoya asikwazi ukufunda intando kaNkulunkulu singafunda ezinye izinto nje esizithandayo ngokwethu futhi singasho noma ngabe yini ngokuhlakanipha kwethu kodwa sikwazi ukukhuluma indaba zasezulwini noma zikaMoya ngaphandle kokuthi sibe nomoya ozosifundisa ukuthi sizothini true lento isho ukuthi ke laba abaphambilini abaprofeti uNkulunkulu ebekhuluma nabo ubekhuluma nabo ngomoya wakhe engakawuthululi umoya oyingcwele ngoba umoya oyingcwele siwuthola only kuqhamuka uJesu azange sawuthola umoya oyingcwele before besithola eminye imimoya ikhona kodwa lo oyingcwele siwuthola ngokufika kaJesu kusho ukuthi uJesu engakafiki umoya oyingcwele azange satshelwa ngawo ukuthi umoya oyingcwele wenza inani kodwa uJesu owehle ezosindisa abantu usivezela enye imfihlakalo ukuthi esesindisile ukuze sizokwazi ukuqhubeka ke manje singabuyeli emuva la sibuya khona kufuneka sihambe kanjani usilethela ke ini manje ukwazi usilethela ukwazi ukuthi ukhona umoya okuyiwona ozosifundisa ngentando kaNkulunkulu lento ithi ke masibuyele emuva abantu basemuva kukhona izinto abazenzile ebeziningi ukuthi makufika indodana manje othola ukuthi zihamba mhlambe endleleni ngokuthi uJesu ngoba liyakuveza izwi lenkosi ukuthi uJesu mayefika la lithi ke ubezogcwalisa umthetho ngeqiniso so kukhona izinto ebezikhona kodwa zingenalo iqiniso bezenzeka nje kodwa iqiniso phakathi kwazo lingekho iqiniso like nje uyabona ngisho ngaya manje enkantolo uthatha umuntu uthi akashushiswe manje unecala ushushiswa umuntu onecala naye wayena himself because imagine umuntu ophilayo isikhuluma into nje generally amgweba amfaka ejele ekubeni kwayena uqobo lwakhe ngekho mhlawumbe futhi elifanayo uyayizwa lonto leyo iqiniso belingekho uJesu wethu ufikele lokho nje ukuthi agcwalise umthetho ngeqiniso kusho ukuthi uma ngabe esonile wesifazane sebanjiwe oqotshela ukuthi impela uphingile bathi ngokomthetho lo bekufanele akhandwe ngamatshe azafi yayizwa indaba umthetho mawuhlangana neqiniso kuphuma enye uyabona uma uJesu eza neqiniso phezulu komthetho uthi kuJesu uma ekhona phakathi kwenu omsulwa phela
ukuze sibone ukuthi uJesu kahle uJesu akafani nezinye izinto ongayibala. uJesu uyinkosi nomsindisi ngempela, because usave life yanomama okufanele akhanda. Ubantu iqiniso lolingekho elafika noJesu vele babezokwazi ukuthi bekwenze lokho umthetho wawushilo. Kodwa simthole esinde wesifazane esindiswa ukuthi kwasekuneqiniso phezulu komthetho. Kusho ukuthi ayikho into esingayenza bafowethu umoya kaNkulunkulu singenawo, ngoba umoya usifundisa iqiniso nokuyintando yasezulwini. Noma singakwenza ukuthi kwasemhlabeni esibonayo ukuthi lokhu kuvumelana nathi, kodwa ekugcineni siyamdinga umoya ozosenza ukuthi sibuke izinto okungezona ezalapha eduzana noma ezalapha eziphilela lapha emhlabeni. Ngoba ekugcineni siyadinga ukuthi abantu bakaNkulunkulu bangayi endaweni ofuna ngabe abayi kuzo sikhona siphethe ulwazi, kufuna ngabe siyabachithekela, siyabathulela lona ukuthi noba fowethu okubaleka kakhulu asikwenze konke kodwa egcineni umoya engcwele ukhona. Mhlawumbe to keep the relationship going. Nomoya engcwele. Mhlawumbe umbuzo wami bewungancika ekuthenini ngifune ukuthi umuntu yini okufanele ayenze ukukhipha ukuthi i-relationship yakhe nomoya engcwele iqhubeke ngendlela eright. Umuntu uma ekhuluma ngibamba impendulo yokuthi ke ubuyakwazi ukuqhubeka ubudlelwane bomuntu nomoya engcwele ngokulalela izifundiso zikamoya engcwele, because umoya engcwele umveza ethi ilithi izwi yena uzosifundisa konke. Kusho ukuthi mhlawumbe bekungancika mina kulombuzo ukuthi ke yini okufanele yenziwe umuntu, kodwa futhi siyikhiphile impendulo ngokuthi ke siyakwazi ukusikhipha imizimba yethu ingcwele ngoba iyithempeli likamoya. But futhi uyakwazi umoya ukuthi ke to keep the relationship going alokho afundisa. We need to be alert ukuthi ke manje umoya ngcwele usiyafundisa sekumele sihambe kanjani. And uma sifundisa nginotice into uma ekhuluma ukuthi ke umoya ngcwele awuhambi wodwa, uhamba neqiniso. Uma ekhuluma nje uthi ke uJesu uzele ukuzogcwalisa emthethweni ngeqiniso. And uma uthi yabheka owesifazane makuthiwa wayephinga yedwana. Yes. Ukhona owesilisa kodwa ngenxa ukuthi iqiniso lalingekho bambambe yedwa beza naye kuphela. Uyabona ukuthi phezulu komthetho uma ueda ngeqiniso, kanti uJesu uma ekhuluma athi ke uNkulunkulu ngumoya, bonke abakhuleka kuye fanele bakhuleke ngomoya nangeqiniso. And iqiniso sikuthola ubhudi ngabuyasho ukuthi iqiniso lungiyena uqobo lwakhe. Understand uma ubuka amaJuda kuleli system yabo bemasicompare nezinye izizwe bebathi bona yibo bodwa abadumisa uNkulunkulu ngeqiniso. But uJesu uthi no nenzakani ngizawumabuka kumaHebheru 10 izwi lenkosi lasifundisa lasitshela ukuthi well uma ngabe lezi zinto abaJuda bebazenza le namihlatshelo lokugcina kwama holiday bekuyona yona, then why bebasoloku benenhliziyo enonembeza even during bayenza lento le bezingaba sokusho ukuzivezela ukuthi bezingasilo iqiniso. Understand? So that izinto lezi athi indumiso lebe bathi bona bayibambile engasiyo indumiso yangempela ukwamukela uJesu Kristu. Ikhona into enye engifisa siyibheke ethi ngindlela neqiniso nokuphila akakho ozoya kuBaba ngaphandle kwami, kusho uJesu. Ekhuluma lokho sithi thina la njengamanje uBaba ungumoya. Uma sikhuluma ngokuzalwa kabusha sikhuluma ngokuzalwa uye esizala emoyeni, bese ezothi akekho ozoya kuBaba ngaphandle kwami. uJesu ezisho yena ezisho yena ethi akekho ozoya kuBaba. Kushuthi manje singashona ukuthi ke sithi ke akekho ozoya kumoya ngaphandle kukaJesu. Mhlawumbe ukuze sithathe umuntu simuse emoyeni kusifanele ukuhlala phansi sixoxe naye, sithi ekuxoxeni kwethu naye siyixoxela nje simtshela ukuthi kukhona indoda uNkulunkulu anikela ngayo ngokuthanda kwakhe izwe ukuba sikholwe yiyo, siqede nomuntu sixoxe ukuthi akakholwe yiyo njengenkosi nomsindisi njengoba ukadusho akwamukele lokho. iBhayibheli liveza ukuthi ke ukukholwa ngenhliziyo ukuthi ke uNkulunkulu wamletha uJesu wafa
wavuka kwabafile ukholwe ileyo nto leyo uma ukholwa iyo le nto leyo kuvela ukuthi ke kuba ukulunga uma usuvuma uyasindiswa usixoxa nomuntu siqede lapho ngoba asikwazi ukukuthatha sikusemoyeni ungadlulile lapho mhlawumbe ingenzeka leyo ukuthi ke uhambe nomoya nishiyane endleleni ngesizathu sokuthi akekho ozoya kumoya ngaphandle kaJesu sithe ubaba unguMoya sithi uNkulunkulu unguMoya silapha sizosho lonto leyo uNkulunkulu KaSuye uMuntu uma ngabe kungukuthi kuyenzeka unesithombe emqondweni wakho sikaNkulunkulu eyindoda enentshebe emhlophe khansela lonto leyo ayikho lonto leyo sizothi thina uNkulunkulu unguMoya ene uma sithi uNkulunkulu unguMoya akekho ozokwazi ukungena kahle emoyeni ngaphandle kokudlula kuJesu bakhona abahlabelelayo abakuthandayo ukungena emoyeni uthola ukuthi umuntu kodwa akafikile endaweni yakhe noJesu la bevumelana khona ngokuvumelana ukuthi ke ngiyakholwa ukuthi ke uyinkosi ngiyakholwa ukuthi futhi ungumsindisi uyabona bakhona abashumelayo njengathi nje uthola ukuthi asifikanga lapho akulula ukuthi sikwazi ukuya kahle emoyeni lo moya futhi ofundisana iqiniso lonke uma singadlulile ebuqinisweni bokuthi ke siyavuma ukuthi ke uyinkosi nomsindisi akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami ungathini impela ngathi abantu bengayisusa lento ukuthi uNkulunkulu umuntu ongawaqhamba amanga athi bengayisusa impela lento leyo because umuntu yabona sisusa into enga explaineki siletha ku level ephansi kakhulu yokuba umuntu mawuzothi nje uNkulunkulu umuntu usho ukuthi ngamanye amazwi wena uchaza ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuhlala nawe ngoba phela umuntu kumele ahlale mayehleli nawe uhleli nawe angeke akwazi ukuhlala nami at the same time akakwazi ukuhlala endaweni ezimbili kodwa uNkulunkulu uyakwazi but uNkulunkulu ukwazi ukuhlala endaweni zonke ngesikhathi esisodwa washo njalo uDavid uma uyibuka lento njengoba sithi uNkulunkulu uMoya lento ichaza ukuthi uMoya can be everywhere ngesikhathi esisodwa but umuntu ukuthi abe seyindaweni zonke or ahambise umlayezo eindaweni zonke kunida ukuthi a delegate mhlambe uzothumela nzi ngicela ungihambisele into eso endaweni yokuthi mthongo ngicela ungihambisele into kanje endaweni ukuthi lento igcine ngathi iyasabalala but yena uthola ukuthi usendaweni lapho akhona khona akakwazi ukuba endaweni zonke umuntu ngesikhathi esisodwa but uMoya can be everywhere ngesikhathi esisodwa so lento kaMoya uma libuyele emuva iBhayibheli lizothi uMoya kaNkulunkulu wawehla wenyuka kusho ukuthi lento ichaza ukuthi wawu everywhere uMoya so lento yomuntu impela ngathi singagxilana unciphisa kakhulu uNkulunkulu mase level yabona mafethu uNkulunkulu vela ngeke compare than for like for anything ekhona emhlabeni there's nothing you can compare yabona into ekhulumayo ngengaze ngayibona lo ukuthi can do multiple things simultaneously and at the same place yabona like uyakhona emasontweni masikhonzile nje esontweni ngeSunday uyakhona lena lo moya eyi1 ukuthi wena kuphamandla usuhlabelele manje omunye akhuleke manje omunye prophet umuntu ngekakwazi ukuyenza lonto le so ayikho into engenza lokho uthi lenkosi akusi ayikho lento ukuthi wena unengelosi yokuhlabela wena unengelosi yokwenza njani wena unokusho ukuthi banguyingelosi wena nomoya wokwenza wena nomoya wokwenza izwi lenkosi liwele isichazela khona ukuthi lichazana ukuthi lo moya uyi1 umoya linenza zonke lezi zinto lezi ngomoya owodwa yabona so kukhona into mhlawumbe engayichaza ngoNkulunkulu enguMoya ethi insuku nesikhathi kukhona into ethi umdala weinsuku insuku before ziqale uma uzobuyela Genesis kuthiwa ngosuku lokuqala wenza ukuthi even before insuku uNkulunkulu enguMoya wayekhona even before insuku kuqala nje usuku lokuqala ebabhizi ngalokho ayebhizi ngakho ngosuku lokuqala kuya kolwesikhombisa ephumula even before isikhathi he was there uNkulunkulu was there enguMoya and futhi asikwazi uNkulunkulu ukumlimita simuse kumuntu ngoba umuntu ufikelwa isikhathi khona la umuntu aphila kuze kuthiwa
hayi usishayile udlulile emhlabeni uNkulunkulu akafiki kuleyo ndawo leyo uphila phakade uNkulunkulu engumoya ngoba sithi uNkulunkulu ungumoya sithi uNkulunkulu ngoba impilo yakhe ikhona ukumaphakade ikhona eminye imimoya engakwazi ukumaphakade kodwa uNkulunkulu ungumoya ikhona eminye imimoya asikwazi ukumcompare nayo but futhi at the same time kukhona abantu abazothi uma becompare uNkulunkulu bamcompare nomuntu angeke yabona mfethu yabona ukhuluma khona into ekhunya uJesu namhlanje it blows my mind yabona eshumayela kuJohn uthi okholwa yimi akasayi kufa athi futhi noma uyaphila yabona like there's no one ongakuthembisa lento le bakhona bayasithembisa izinto manje but after ithuna akekho umuntu ongakuphi isithembiso after ithuna akekho umuntu oqhubeka nawe nesethembiso sakhe after ithuna isithembiso sakhe siyaphela mawuphela wena siphelile umuntu nje wakwathembisa lokho uJesu kuphela emhlabeni ukuthi noMeya Nkosi hayi inzima le ndaba madoda ifuna vele ngathi singamamukela umoya ifuna ukuthi singamamukela umoya kaNkulunkulu awufani neminye imimoya uhlukile nje umoya kaNkulunkulu awuvezi izinto zamahlazo umoya kaNkulunkulu awuzivezi sibancane kodwa uziveza sibakhulu noma singabantu sibancane nje mawusibuka kodwa ngale ngomoya kaNkulunkulu sivela sibakhulu uyabona nje uma ukhuluma indaba kaNkulunkulu akwenzeki ube mncane ngoba usuke ukhuluma ngomoya womuntu omkhulu kakhulu so ke indaba oyikhulumayo nawe zilingana leyo level yomoya osuka amukeliswe yona welike ake ngisho lento le ikhona into enokuthi kwesinye isikhathi isilahlekise thina abantu ngenxa ukuthi siluza umoya sike sifumane thina ngokwezwi umoya kaNkulunkulu esuphiwe noma esiunikeziwe uNkulunkulu uma esinikeza umoya not lona oyingcwele umoya nje wakhe uNkulunkulu ngoba oyingcwele ofike noJesu lo ngiyakuphinda lokho kodwa ubukhona nje umoya kaNkulunkulu obukade ukhona nje uphila usebenza ngabantu uhola abantu uhola ingilosi uhola lonke uhlobo ongalicabanga ukuthi likwazi ukuthi libone lusebenza umsebenzi kaNkulunkulu so ke thina sinikezwe khona thina sinikezwe amandla obuNkulunkulu angazi noma nizoyizwa kahle le thina esinikezwe khona amandla obuNkulunkulu kaSibo oNkulunkulu inhlahla nje sayithola sanikezwa amandla obuNkulunkulu kusho ukuthi lento angithiwa izwa mayithi amandla obuNkulunkulu kusho ukuthi amandla angenza izinto zasezulwini zibe khona ibonakale zenzeke kodwa akasikwazi uend up sisibiza ngoNkulunkulu amandla sinikezwe wona obuNkulunkulu kusho ukuthi angikwazi ukuthi ngoba sengenzima ngaliso bese ngithi abantu abangikhulekele senguNkulunkulu ayikho into enjalo kodwa into ekhona ukuthi amandla engiwanikeziwe awubuNkulunkulu kusho ukuthi zonke izinto engizenza ngoba nginikezwe amandla angenza imangaliso zenzeke Nkosi nakhona kahle kumoya oyingcwele umoya oyingcwele uma esithulula yena ukhipha just a piece from uNkulunkulu lo kufanele simthobele simdumise simhloniphe to receive umoya oyingcwele ukuthola a seed yakhe azokwazi ukubona ngayo ukuthi ke lo umntwana wami or laba ngabantwana bami ngoba izinto esingazenza zibe zinkulu kodwa futhi lokho kungasho ukuthi sekufanele ukuthi emhlabeni sibizwe ngoNkulunkulu uma uNkulunkulu esinikeza ingxenye yakhe sasebenza ngayo senza izinto ezibonakalayo mhlawumbe futhi sakhuluma ngevangeli ngendlela engamandla lokho akwenzi ukuthi sikhonzwe sikhothanyelwe ukhona uNkulunkulu and uthe uNkulunkulu unomhawu akufanelanga sithathe udumo lwakhe ngokuthola ingxenye yakhe ngoba kuyingxenye yakhe bengisafisa sikhulume ngakho bekukhona la engizilungiselela khona ithi ke into
why Mbatha uthi abantu abamukela umoya ongcwele uthi abantu abamukela umoya ongcwele uma ngithi abantu abamukela umoya ongcwele kuvela into ukuthi bonke abaholwa umoya ongcwele bangabantwana bakaNkulunkulu ukuze manje sithatha abantu ezweni emhlabeni wonke ukuze abantu babe ngabantwana bakaNkulunkulu or sibaholele ekuthenini uNkulunkulu uvela ukuthi ke bazalwa nguye kufanele ukuthi bamukele umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele yiwo kuphela obufakazi bokufakaza ukuthi ke phakathi komuntu noNkulunkulu uma nje uphethe umoya ongcwele kuvela ukuthi uzelwe huye uNkulunkulu uzelwe huye noma kuphi maholwa yiwo nje umoya ongcwele sesizokwazi ukuthi hayi indoda kaNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu inceku kaNkulunkulu indodakazi kaNkulunkulu kukhona enye iprofesi ethululwe ekhulunywa uJoel ethi uJoel ngasekugcineni uNkulunkulu uzowuthulula umoya wakhe yonke inyama yonke kufanele ukuthi ke yazi ukuthi ke isethembiso sayo kufanele ukuthi iBhayibheli liveza ukuthi kuyizenzo chapter 2 wonke umuntu wasithola isabelo sakhe peace wonke umuntu wayithola ipeace kumoya ongcwele ingakho uzobathola bekhuluma ngezilimi abanye beze bethi laba badakiwe it's just that wonke umuntu wayelapha ya ngoba kwakubonakala umlilo emakhanda abo wonke umuntu wayelapha ya wayithola ingxenye yakhe mhlawumbe singasho ukuthi ke bonke abantu emhlabeni akusizi ingceku zikaNkulunkulu kuphela ezifanelwe ukuthi izamukele umoya ongcwele sikhothame kuzo kodwa wonke umuntu ukuze umuntu abe nobufakazi ekhanda lakhe bokuthi ungumntwana kaNkulunkulu kumele ukuthi mhlawumbe amukele umoya ongcwele asivale ngaleyo bafowethu umuntu nomuntu aphawule ukugcizelela ekuthenini kubalekile ukuthi wonke umuntu amamukele umoya oyingcwele mhlawumbe okay njengoba nje sowusho la ukuthi hayi sesiyagoqa mina sizobuyela nje futhi kule umthongo uthe uJesu engakafiki umoya ongcwele wawungekho but uma kufika uJesu then uma ehamba kwasala kwasebenza umoya ongcwele so lento ilula ngaphandle kokuthi wamukele uJesu uMuntu uyabona nje umuntu obukele njengamanje ngaphandle ukuthi amukele uJesu akakwazi ukuthola umoya ongcwele and noma ewuthola ngeke usebenze because ushodelo ukuthi amukele uJesu so uyaqala yamukela uJesu automatically umoya ongcwele uyasebenza impela ibaleke kakhulu futhi kuba nomoya ongcwele uyikholwa kubaleke kakhulu there is nothing njengoba ichazula umuntu uvuse ekuqaleni ukuthi there is nothing you can do yakaNkulunkulu without umoya ongcwele understand so ngigcizelele futhi awuthola umoya ongcwele before Jesus understand wamukela uJesu uthola umoya ongcwele hayi kunjalo bafowethu mina engingagoqa ngalo uMoya uNkulunkulu nje uMoya akasuyena umoya azathi lapha nencwadini yamaRoma athi uma ninawo lo moya walona wavusa uKristu emathuneni athi ngisho imizimba efayo iyavuka so kusho ukuthi umoya imust ukuthi asibe nawo ukwenzela ukuthi usilekelele ezintweni eziningi nalapha imizimba isiwa ngoba iyawo umzimba kodwa mase umukelile umoya lithi ke ngishefayo haye waphela nje ngishefayo kusho ukuthi akukho ukufa okuyoba khona mangabe sikubamba umoya abantu abahlala emoyeni abantu bengeza ukufa abantu abahlala emoyeni imizimba yabo izovuswa babopha inkalo zabo iqine ngeqiniso loJesu mina ngisho kanjalo asibonane siphinde sidibane ngokulandelayo la uyalike uyasubscribe uphinde usithole futhi uma ngabe sesiphinda sibuya uzothola i-notification ukuthi ke bakhona babuyile yebo ngegameni lenkosi uJesu Kristu siyabonga uNkulunkulu anibusise.